Yes, reka rero twongere tubasuhuze kandi tubifurize n'ibihe byiza aho muherereye hose ku isi, abari mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye, abari muri Amerika, abari i Burayi, abari muri Aziya na Australia, mukomeze mugubwe neza cyane. Reka dusuhuze abari muri Afurika nka Afurika y'Epfo, abari Mozambique, abari Malawi, abari Centrafrica, mwese turabakunda cyane. Reka dusuhuze abo muri East Africa, abavandimwe bacu b'i Burundi, abavandimwe bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abavandimwe bari mu burasirazuba bwa Kongo ahari intambara itoroshye. Reka tubabwira ngo mukomeze mwihangane cyane. Reka dusuhuze abavandimwe bacu bari muri Uganda, Kenya na Tanzania, by'umwihariko reka dusuhuze cyane abanyarwanda bari hano mu Rwanda, tubabwire ko tubakunda. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, natwe tuzi ko mudukunda. Tubabwira ngo mugomba kugira uruhare cyangwa se nimudushigikire mukora subscribe ku biganiro n'amakuru anyuranye tubagezaho 5 kuri 5. Muri kano kanya ntagutindiye, reka nkugezeho aya makuru arebana n'ubutabera, aho uyu munsi mu rubanza mu mizi nanone rwa Aimable Karasira uzaramba, uyu munsi rero akaba yarari nanone mu rukiko aho yaburanaga mu mizi, ndetse akaba yanatangaje ko nta butabera yiteze. Byagenze gute? Hari mu Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda, nirwo rwakomeje kumva mu mizi urubanza ruregwamo bwana Karasira Aimable wahoze ari n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Umushinjacyaha yasobanuye neza ndetse atanga ibimenyetso ku birego byo guteza imvururu muri rubanda no gukurura amacakubiri. Bikaba ari bimwe mu birego 6 byose Karasira ashinjwa. Asobanura icyo cyaha, umushinjacyaha yabwiye urukiko ko Karasira yakoresheje imvugo zitanya abantu. Ni mu kiganiro yakoreye kuri imwe mu mateleviziyo akorera kuri murandasi. Avuga ko ngo yavuze ko u Rwanda rukiboshwe, akanavuga ko ngo mu bigo nka RDB, RGB, Miss Rwanda, Rwandeya ngo biyoborwa kandi bikaba byiganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo ngo bikaba bifite ingaruka ku banyarwanda. Ku cyaha rero cyo guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda, ubushinjacyaha bwavuze ko nacyo yagikoze mu kiganiro kuri televiziyo ikorera kuri murandasi. Ngo yavuze ko mu gisirikare cy'u Rwanda abakomeye ari abagande, kandi ko gahunda ya ndi umunyarwanda ngo ari amayeri yo kubeshya ko mu Rwanda nta moko ariho. Umushinjacyaha avuga ko ayo magambo agaragaza ubushake mu gukora icyaha, kandi ko byatuma rubanda rwanga ubutegetsi, kuko Karasira yumvikanisha ko ari ubw'abanyamahanga. Umushinjacyaha yifashishije video y'ikiganiro Karasira yahaye imwe mu mateleviziyo yo kuri YouTube. Nibwo rero Karasira yahise asaba ko hakumvwa video yose uko yakabaye. Mu magambo ye yavuze ati, ntabwo mbategeka ariko muhembwa imisoro y'abaturage, ndi umuturage mwimbindikiranya. Ayo ni amagambo ataguye neza. Urukiko rwahise runamutegeka ko biba ubwa mbere n'ubwa nyuma avuga atyo mu rukiko. Umucamanza abwira abamwunganira ko yababwiye ati, muvugane n'umukiriya wanyu, ibyo bintu byo gukomeza gutesha agaciro urukiko ntibizongere, kandi ko nibiba ngombwa urukiko ruzafata izindi ngamba. Aimable Karasira mu rukiko kandi yavuze ko aburana arwaye, atiteka iyo nje muri uru rubanza ngira ikibazo cy'ihungabana, sindi bubangamira urubanza ariko bifatwe nkaho ntahari. Yanavuze ko abona nta butabera yiteze. Mu magambo ye ati, n'ikimenyimenyi sinzongera gusinya ku nyandiko mvugo z'amaburanisha.
gusa yageze aho asaba imbabazi urukiko ku myitwarire ye mu miburanire, n'ubwo byarangiye yanze koko gusinya ku rupapuro rw'iburanisha. Urubanza rero rwe ruzakomeza tariki 22 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2024. Yes, reka rero twongere tubasuhuze kandi tubifurize n'ibihe byiza aho muherereye hose ku isi, abari mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, abari muri Amerika.